स अभिव्यक्तिಯ माध्यम हलिमे हरेक प्राणी थगु सदु हरेक सय थगु मोदु जोजोलपा जिसबिना डङ्गोल नेपाल भाषा साहित्य संगीत संस्कृति नाप सम्पदा खेले थगु जो मधुगु स थेका चना दिपि हने बहपि व्यक्ति पिनिगु स चिके पनिगु दथि बेगु छगु कुटक ज्याजो हलिमे थया चंगु स हलिमे थया चंगु स या ज्याजोले थौ छम अनुसन्धानकर्ता छम कलाकर्मी नाप खलाबला यागु जुइ वेक ख शान्तराज साक्यजु लोक साहित्य परिषद त्या नेबोया कथ थ्वहे वेगु बैशाख 30 गते प्रदर्शन जुइतेंगु वैद्यबा संकिपा नाप तिथि विषय स थौ खलाबला यागु जुइ झास थौ यागु पहाया त लस्कुसया जजलपा चिता नमस्कार ज्याजले लस्कुसदु आपला सुबा थौ कने छुकी व्यस्त ज्याजनाले छिगो वैद्यबा संकिपा शताब्दी पुरुष मधुमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी वेकन चुयादिगु संकिपा वैद्यबा तयारी अवस्था दु आठवे वेगु बैशाख 30 गते वाङ्मय शताब्दी पुरुष मधुमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीया सचिव खुडा जन्म जयन्ती अवसर वैद्यबा जिसा केनियो तयारी दु ओके बच्चा व्यस्त जुए चुना हजुर छिन तया दिल थय वेगु बैशाख 30 गते सत्यमोहन जोशी या जन्म जयन्ती कुन प्रदर्शन जिगु तया दिल सत्यमोहन जोशी झुन चोया दिगु पतिथो नाटक त संकिपा कथा प्रदर्शन या टेंगुदु अथो सुना शिवजी सुना मशिवजी जगत वैद्यबा संकिपा बारे छु खदाया दिसले विशेषतया वैद्यबारेमा सुखारिने दक्षवेशी प्रसङ्ग होइ होला वैद्यबा यो वास्तविक नारगारी हो पन्न प्रसाद जोशी वैका वास्तविक नार अले वैका चुना दिरगारी हो येलया पूर्णचन्दी होला अन्न चुना दिमा वैका लिपा वैका ये वटुटवाले चुना दिला पेशागत रूपमा वैका वैद्य पेशागत रूपमा वैका वैद्य जैनादिसन भाषाप्रति अनुराग दो कारण होइन भाषाप्रति महाभाप्रति प्रेम वैकन दक्षवेशी नापा व्याकरण चुयादिल व्याकरण पाखे भाषा विकास नीति व्याकरण दगारियो भाषा विकास छु माध्यमका भाषा त अझ व्यवस्थित या मार्गारी वैका विचार अले वो ढुङ्गा व्याकरण ढुङ्गा वैकन कोश होला शब्द त मुङ्गा शब्दकोश देखि तयारी नदिल अले वह शब्दकोश तयारिया झुले छापैया क्यू सिलसिला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तत्कालीन अवस्था अनछाया शब्दकोश छापै क्यू खै सल जुल अले मूल खचै वैकया त अबले नेवारी भाषा नेपाल भाषा मतसे नेवारी भाषा तया सफु छापया डगारी सम्बन्ध खजुले वैकन झिगु भाषा माभा नेवारी भाषा मुखु नेपाल भाषाहरुगा जुइमा नेपाल भाषा तया ठो सफु छापे जुइमा मखुरिउस ठन छापया मखुरगा वैकन पन्नुलिपि पोजुना छल अले वटुङका शब्दकोश छापया गुए झुले सिलसिला चाहिँ अबैक शिक्षा मन्त्रालय झ्यागु झुले जिसोले अबले वैक त ग्वालिना दिरिका दियो आश्रम सके होला वैक या मोटरसाइकल ल्याउने चुना शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार अनछाया दिएको अवस्था भ्रेकुटी मण्डप प्रदर्शनी मार्ग थिए मुखला अन्था मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट जुल मुखला एक्सिडेन्ट जुया जी आश्रम सके वैक सामान्य चोटपटक वैक त जुल ओके मध्य वैद्यबा वह दुर्घटना लाना मन्त अले विशेष रूप वैक भाषाप्रति अनुराग मोह प्रेम अले शब्दकोश व नेपाल भाषा या शब्दकोश छापायागु सिलसिला या प्रसङ्ग वैक दुर्घटना लाना दिल अले उ तत्कालीन अवस्था सकल नेपाली जी निवाद
अब एक भाषा थगु ई बिया मखला भाषा प्रतीय समर्पित जुया भाषा ज्या भएका मन त अले भाषिक सहित धका भएका त काउला मखला वय कथा चाहिँ अले वाङ मनुम वाङमय शताब्दी पुरुष सतिमन जोशी वयकन वयका योगदान या त लोमकी मुजो थैथेन दो वो घटनाक्रम वो घटनावली या त वयकन नाटकीय रूपे ल 2027 साले ठो नाटक वयकन चोया छापे नादिल अले वो ढुङ्गा लिबा चाहिँ नाटकीय रूपमा मञ्चन जोजुला अले आज हिसा सिनेमा रूपमा प्रस्तुत यान गुजुला वो सिनेमा छि दबुस्याजका स्वेदै गुजुला वैशाख 30 गते छि तायाना दिल नाटकीय रूपेन मञ्चन जोगु ताया थो चाहिँ गुली निय मञ्चन जुलले जे स्वेबले ठो नाटकीय रूपमा मञ्चन जोर गाड्यो लगभग पेरन्यार ते दन्जीमा ठो मला पेरन्यार यो वयका मुरुया खुरा देरुला मला पेरन्यार अबैका मरे त 2 वर्ष न्याडाले चारती दन्ज ठो नाटकीय रूपमा तयार अवस्था चाहिँ चारत त नाटक मञ्चन न जो अले नाटकीय रूपमा तयार जुया छन् त न्याले पासबिन तयार कलाकार पासबिन तयार अवस्था क अले वो नाटकीय भिडादिबी पासबे पुका प्रोफेसनल रूपमा जैना नाटकीय कलाकारहरुका जैना चुना दिगो मक्तकी अले थायो र हर सोक्यो कारण नाटकीय प्रवेश जो कलाकार मकत न्याउ या वेक पनि फुक पासबिन टाइम अनुकूल मिल्या त थाको ज्या नाटकीय ज्या उले न्याउनी मक्त अले लिब चाहिँ वाङमय शताब्दी पुरुष सतिमन जोशी जुया आठवटा सङ्कीपाई रूपमा परिवार जित्यान तल्लासा चिता मतलब स्वेटन अफिजुला देश विदेश न याक्न थिनि जुला आठुङडाला छन् युट्युब मला मिडिया यो जो इ न क अले मिडिया बाखेन टुटा याक्न प्रचार प्रसार या अधिकारीको सम्बन्ध चिसन सङ्कीपाई रूपमा मनुम वाङमय शताब्दी पुरुष सतिमोहन जोशी वैकय सुझाव कथा चिसन सङ्कीपा निर्माण यानौका चिन्ता दिल सत्यमोहन जोशी न मरेगु तुङको एकै देरुगल वेका मरु सानो थो न्याके त चाहिँ हपासना बिया दिलले मोहो जी वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी वैकय व्याख्या ओ विषय जी गएधा मलाई फोकस्या छु विषय अवस्था नौता प्रकाशना चुम्मा आवश्यक वैक जी यानी मर्सान सैद्धान्तिक रूपमा चेन नपाउँदो वैक गतिके नेपाल भाषा एकाडेमी लोक साहित्य परिषद वैकन निस्पना दिएको वैकन व्यवस्था दिएको संस्थाको ठाउँ वैक त न्याना चौँदो होला ढ्याबले चाहिँ वैक जी भौतिक रूपमा नपामर्सान सैद्धान्तिक रूपमा जी चोले छि नाप्न पाउँदो छिन ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक प्याह कथा गुरुमापा यले बाथ तिथि प्याह त देका चंगुदु थय कथा चाहिँ त्यो वैद्यवादेकीको वटा चाहिँ गन चुला तले म नाटक जिन छम पात्र ज्यामि टाउका तो नाटक मञ्चन जो अवस्था है नाटक न जी कलाकार न क अले ओके व्यवस्थापन न ग्वाली न क मला अले वो सिलसिला चाहिँ जी गुरुमापा दक्षिणेशी नापान देको नेवास सङ्कीपाग वो रुङ्गा येले बाथ देखो ल अले जी सतिमुन दैत चाहिँ आठो नाटकीय कलाकार त पुक मुंका चुने बज थाकुई तर नाटकीय विशेष त अलग हो तर सङ्कीपा पाके चिस तो ज्याया दल्ला छ छक ज्याइना गाउन जी मुना चुन्ना भलिमको अले याक्न न प्रचार प्रसार या त अपि ठुङनेला मिडिया यो इले मला ठुकठा यामा दगा सुझाव सल्लाहला जी पहिला नभएका नपाउ खजोका तर वैका नाटक प्रति ठुली मोह व प्रेम दुखी होला नाटकीय सुन्दरता भएकन लुमुङका खङ्कादी खल भएकन यो कोही नाटक चुयादी होला वैद्य वायु प्रसङ्ग जको मुख होला यो कोही नेपाली नेवा यो कोही नाटक त अले नाटकै यो को दुवे जुयादी मला ज्याभएकन अझ सङ्की पापाकी सिवा नाटकीय सुन्दरता अलग दु नाटकै हमारगा अझ सुझाव दियादी ले लास्ट वया चाहिँ मतलब सुर्गा दासका सङ्की पाइ रुपे न तो वैद्य वाय त हे मार्गारी वैगय सुझाव कथा चीज देखौ चिनक्टिनी दया दिल तो नाटक मञ्चन जुबले छिन छम पात्र ज्या मिता दिया दया दिल आज चाहिँ सङ्कीपा जुबले छिन निर्देशन याना दिल
तो नाटके चाहिँ पात्र जिया मिति थाकु कि निर्देशन जी थाकुले म बोला स्वाभाविक रूपमा निर्देशन गाडियो समग्र पक्ष त चिस खगना जयामा नाटक गाडियो कलाकारिता यो भूमिका जगत जुई अर्जना निर्देशन पक्ष थाकुने हजुर जीवन स्वाभाविक हजुर तो छौ नाटक या त चाहिँ संकिपा कथा प्रदर्शन याबले चाहिँ गुली थाकुला गुली हात या त वला म अरेला ठाकुर विषयवस्तु प्रसङ्ग खासै मरु तर ठुकै विशेषता रियो छौ अलग ढुका गथे कि ठुकै जी छौ छुइनो दुर्गा दासा थुङ्गे डिजिटल एनिमेसन यो ठो जमाना होला बुराइ त जी बचा ल्यामो पयनु दु ल्यामै त बचा बुरा पयनु होला अले ठुकै कलाकार तेन मला लुयो कथा चाहिँ वेकअप न्यू चाहिँ एनिमेसन या नयाँ ढाँचा न जिउ मलाई वेकअप न्यू स्वरूप भन्छ परिवर्तन हेर्नु उलिस त मेकअपमा बुढी आउँछु मलाई चाहिँ यहाँसम्म मेकअपमा बुढी तर एनिमेसन हेर्दा डिजिटाइज हेर्दा चाहिँ बुढी हेर्नु बुढाइ हेर्नु वो चाहिँ प्रष्ट रूपमा चिज स्वेदैका तो सकी पाली एनिमेसन याना बुढी बुढाया चाहिँ गुली थाकुले ओहो तो चाहिँ आजैन ठो विस्तार जो कारण ठोका ला ठो खासे बाखन विषयवस्तु कुली थाको विषयवस्तु मक्सान वेकअप न्यू क्यारेक्टर त परिमार्जित हेर्नु कारण हेर्न मलाई अले ओके एनिमेसन हुनेले चाहिँ गुना गुना फ्रेम वाइज फ्रेम ज्यायामा अवस्था नन्दो मलाई आगति की छि ठो क्यामेरा खिचे नाचो मध्य 1 सेकेन्ड 25 फ्रेम चले है अले वो 25 फ्रेम गुले एनिमेसन याले वो 25 फ्रेम है ना ज्याया अर्जुन बच्चा वो थाको कारण चाहिँ हजुर अथवा छम व्यक्तित्व योपति जीवनी बारे त्यहाँ संकिपा देखु गुदु तो व्यक्ति यो बारे संकिपा देखेबले चाहिँ छुछु खे बिचाया मारे म मेरो थे याउ संकिपा मको त अंग्रेजी बायोपिक न मुभी रहेका त्या चलन तो आजिता व्यक्ति विवरण मला विशेष कथा चाहिँ अब जीवन आधारित खस्वाकी मौका हैन ठुके काल्पनिक विषयवस्तु प्रसङ्ग स्वयंको तर स्वाशान्त बिना वैक विषय चाहिँ मेमे विषयवस्तु चुचु खाले छ ले ठो बैटेबा संकिपा देखिगो झोले देखागो झोले सटमुन दैयो नाटकीय आधार न नपन्दु या जुल अले परिवार न नपन्दु छु बैदेबा यो परिवार पन्न प्रसाद बैदे वैक या परिवार न दु होला वेकअप न्यू सपोर्ट नन्दु सल्लाह नन्दु अले वेकअप न्यू वो वैद्य बा पन्न प्रसाद जोशिया जीवनचर्या गएखरगा वेकअप इनके न्यानकना याना न वो बाखम विषय वस्तु या त चिस परिमार्जित न यानुदो वो कथा न्या पनि नन्दुका तर पृथक आगथे कि छौ संकिपा ढाबले कम से कम न परिकल्पना ना त जुइने मलाई तर ठोस संकिपा विशुद्ध रूपमा व्यक्ति विशेष या परिकल्पना जीवन या आधार अध्ययन याना वो कथा चाहिँ चिस न्या भइदुका पन्न प्रसाद जोशी जो मधुन त दे ढुङ्गला वेक यो व्यक्तित्व बारे सिके त थुइके त चाहिँ गुली थाकुलाले वेक यो छेजा पिन त नला लो मन ढुङ्गला जी थाकुला जी वन खत वे अर्थ जुया न ख मला मूलभूत वेक परिवार नपन वेक पनि न्यू सुमु कथा ठो संकिपा नपछै ग्वाली दो नपन दो ला आना नाप्ता पन दो वेक पनि सल्लाह सुझाव कथा चिज जाइनु कला छौ कथा सजमन्द यो नाटक आधारित जुल छौ चाहिँ परिवार यो वेक पनि सुझाव सल्लाह वा वेक व्यक्तित्व बारे चिज जी पन्न प्रसाद बैले मखना तस्बिरे जग खनुका तर वेक परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा मला नपलाना नप दुपति अवस्था चाहिँ नप वेक अनुभव जो अवस्था वेक पनि वो अनुभव थिया त शेयरिङ हैन वेक पनि अनुभव कयान बाख विषयवस्तु चिज तयारी हजुर छुन छगु बाख या त चाहिँ जीवन्त रूप बि त संकिपा कथा बिगुदाई संकिपा यो न त दंगो लाद यो निर्देशक या ज्याजनी अथोला दिपा सोकुम्बा भाजमे जो पिस स्वे ढुङ्गाला धाइए जे छित चाहिँ थो संकिपा देखु गुली लुधले लुना यो रेखला छौ क्रेसनी याले न्याकु यासा न मुन्तेसँग बाला राजे येले बाटा गुरुमा बा या नबले न फुसा बाला ढासा न थटा चित बुझे मजा गुली पक्ष त नजस्नी मला वो खस्वेबले चाहिँ जी अझ उइसब्यान बालगे आउ कुटा या उइसब्यान बालगे आउ कुटा या वो पकाए जस्नी मला तर छठा न छठा पूर्ण विराम न तयमा पोकता चाहिँ ज्याजो दु थोचो संकिपा पुवंगे त चाहिँ गुली इ कालले
यी कलर ढाबले ठुके फुको कलाकार त प्रोफेसनल्ली कलाकार हो कारण होइन कलाकार त यी कया ज्या माउ कारण होइन भचलो पकाए यी काउला होला कला 3 वर्ष लगभग तो ज्या सूर्यानो 3 वर्ष डेट हुँला लगभग आछिस सकी बाहिर पाउ स्वेद त स्वेदैको जुल 3 वर्ष तक ठो चाहिँ अथवा त्यो पुलाङ्गो बाखजु गुली पुलाङ्गो पुलाङ्गो थ्या किने मागो जुल वही कथा कलाकारले त थ्याले त चाहिँ गुली गु कथाले यादिया उठो वैद्यबा पन्न प्रसाद वैक ठु घटनावली घटनाक्रम दियो 23 साल 2023 साल यो ठो घटना जो खत आठो थाबले यो को फ्लाम जो कारण हैन थाबा लिए त कलाकार पात्र चाहिँ निया त उली ठाकु मजुल यो को फ्लाम मक्त त जो कारण हैन चिता चाहिँ देख्दा अथवा सीन त चिज क्रिएट या त उली ठाकु मजुल अथे जुसाना आयु परिवेश हो उपले परिवेशला बचा प्याडुङ गल एजुनी छु थाबा लिए त ठाकुल लागि मु जिउ नेवा परम्परा अनुसार गठेकी जिउ छेजुया जुनी नेवा छेजुल नेवा नसा घासा पोसाक त जुल मला टी-शर्ट त जुल वे कत चाहिँ ओके चाहिँ चले जो दो ओके चाहिँ वो दुका यको परिमाण छिना जन दया दिल थो नाटकीय रूपे मञ्चन जुइ ढुङ्गो दगा ओ नाटकीय मञ्चन जुबले अन्य पिङ कलाकार चाहिँ संगीता दुथ्याकी मथ्याले मुख्य व्याक सकिपा व्याक कलाकार ल हो छम्नीमा बाहेक चाहिँ होला छम्नीमा थुके जो बिन्दु होला फुका दैथे नाटके दुपी कलाकार त चिज वेक पिना पनि जाइनु भा अथे जसाला नाटक मिटे ढुङ्गो पिन त आना संगीतमा मिटेले अफुल जुइ अफुल ले छ नो अनुभव न जिउ जुनि पासमिता नो अनुभव न जुल नाटके भी कलाकार पासमिया ठुके संगीपा आयो अन्त पन्ना प्रसाद जोशी कोशकार कथा मसिका दुम नेपाल भाषा सहित नयाँ दिल छिना जन वेकन चाहिँ वेक युलुमन्ती थो नाटक जया दिल सङ्कीपा देखा दिल अथे नेपाल भाषा खेले संस्कृति ओ सम्पदा खेले सना जो व्यक्तित्वला नेपिन हजुर वेक पिनिगु चाहिँ योगदान या कदर यागु नीति नेपाल भाषा एकाडेमी छु भूमिका मेटा जंगुदुले नेपाल भाषा एकेडमी वैकअप ने व्यक्तित्व गते के नेपाल भाषा योगदान यापी ची श्रद्धेय ची अग्रज त वैकअप ने लुमन्तीला यो कार्यक्रम त जोडो उ नाप नेपाल भाषा एकेडमी तस्का महत्त्वपूर्ण ज्याजु लगा दियो गते के नेवा ज्ञान कोश नेवा इन्साइक्लोपिडिया प्याउदो अले 27 गते थियो आज 27 गते अब यो वैशाख 27 गते नेवा ज्ञान सम्मेलन लगा तजेक ज्याजो चाहिँ नेपाल भाषा एकाडेमी पाके आयोजना गरेछौँ ओकेली ओके जे ओको ज्याजो छ छिपिन्ता न बनाछु न सोकमी भाजुमे छिपिन्ता न बनाछु न हजुर सुना ज्ञान सम्मेलन दगा चाहिँ ठिकै छु सुजुइले नेवातेगु पेशा सम्बन्ध नेवातेगु रहन सहन सम्बन्ध विशेष रूपमा पिङ्गु याउ क्याटेगोरी चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत चाहिँ ओ विषयले छलफल गरे ठो ज्याजो चाहिँ गन्जी त्यो छगाव नकनाली सले ठो ज्याजो राष्ट्रिय सभागृह हजुर अध्यक्ष ज्याजो का जी सेले ठो 11 बजे दिनेश 11 बजे ठो ज्याजो सुरु जी हजुर नाचा नखजी ढुङ्ला त थी व्यक्तित्व पिसा नेपाल भाषा योगदान बिहाचङ्गो वेक छि थो वैद्य बा सङ्कीपा दिएको थिएँ वेक पिनिगुन सङ्कीपा देखे मागी मुआथे चितताले पक्का आठो सुरुवात जुल होला आठो प्रारम्भिक चरणले ठो सुरुवात कथा जुल जसले थिथि पासपी सङ्कीपा खेले लगेजु छपी पास हुन्छ विशेष रूपमा चाहिँ आछि नेवा खेले योगदान याना बिहा दिया झापी वैकअप न्यू व्यक्तित्व लुमन्ती यो नीति गुलिस्याला सफु छु सफुन दुईको मलाई आठौँ कुनै गाडी यो डिजिटल यो मिडिया यो समय यो कारण हैन जसले सङ्कीपाई रूपमा बिस्तारै विकास हुया हजुर छिना जन दया दिल
सत्यमोहन जोशी जुन यक्कै नाटक त जोया दिगे दाया आतो वैद्य बाला छगो उदाहरण थे जब प्याहा होला अब एक कथा सत्यमोहन जोशी जुन जोया दिगो मेरो नाटक यो न संकीपा कथा पिका जिउ कि मजिउले मलाई पकान प्यान वैजी पिका जिउ पिका मजिउर गाजिउ खन्जुको उके मध्ये लोक साहित्य परिषद न वैद्यबा लोक ढुङ्गा चाहिँ सत्यमोहन दैया मेरो बाख नाटकीय विषयवस्तु न अध्ययन हेर्न डिजिटाइज आऊ संकीपा देखियो बा मेरो कथा न डिजिटल कथा चाहिँ जो रेकर्ड जिउ कथा होला चुनियो कथा समय सापेक्ष अनुसार यहाँ भयो कथा वही कही कृति या त लुमङ्का व संरक्षण या कथा त्यो चाहिँ पकान लोक साहित्य परिषद जान्याकेजी हजुर त्यही त वैद्य बा यो संकीपा न पिहावे तिङ्गु दुबै 30 गते अतो संकीपा चाहिँ सुना स्वेमाउ छ्यास्वेमाउ खाना दिसले तो चीज मुख्यला भाषिक साहित्य का चीज वही कहता चिसम के सत्यमोहन दैन है ल नाटक चयादियो मध्ये वहीका भाषा सहित जुमपति अग्रज का कह दियो और जो कारण चाहिँ गुल्न भाषा लगाइ जुया सुने पनि भाषा संरक्षण रगा चिस यी फ्याना चाहिँ चिस योगदान हेर्न चुना दिपि वैकल्पि सक्स्याच तो वैद्य भाषामा दगा दियो तो जो सो इनाप स्वेदम मार्गा था हजुर आतो भाषा दैगोला छौ पुचयो जक मखो तो देशीय सम्पत्ति जुला आवै कथा चाहिँ नेपाल भाषा निर्माण जुको संकीपा या त मेगो भाषा अनुवाद या माकी मथे ताली छिट स्वाभाविक रूपमा माठो मलाई अक्षर लासा जियो भाषा प्रचार जियो संस्कृति प्रचार जियो भाषा जग याना जी महत्व मलाई अमेरिका यो अंग्रेजी भा इमसँग लाव खास ठन्तक थिनि मुको होला और जो कारण चिस जियो भाषा त प्रचार या जियो संस्कृति त प्रचार या खता लासा छि तब्य जुयामा थाथा से थिंकियामा जियो संस्कृति त न मलाई उके यो अनुवाद कथा मसिकी बियो अनुवाद कथा यो खजुला मलाई एमयो कथा न प्रचार जीवनी बा हजुर त संकीपाला तयार जी ढुङ्गला जी या त संकीपा तयार जो बले ठुके मियो भाषा सबटाइटल तयार न प्रदर्शन यागो विचार दुखी मते दो तंग वला वो जगह म के भॉइस दबे या जो तंगको दे यो संगो सुविधा त दो टेक्नोलोजी आथंग को विकास भएको अवस्था अंग्रेजी भाषा या जो जापानीज भाषा या जो उको भाषा या चाहिँ गुल्न इन्टरनेट दो भाषा मध्ये वो छेली चाहिँ जो अयो सफ्टवेयर चाहिँ दो जीवन भाषा त उत्तम विकास या छि अथवा संकीपाले संवादियो झोले होला सबटाइटल जको म के भॉइस दबिया जो वो कहना चाहिए ध्यान हुने अथवा वना चिस या को त या जी हजुर आजको बायावनीको इना जी ढंगला तकले लिपा चाहिँ सक्मी बाजु बेच पिन्ता छुँदा यादी लागि चिस छिगो संस्कृति चिस माया मला छिगो भाषा त माया मला छिगो संकीपा त न माया न दिस अले वैशाख 30 गते यला या लभिङ मले सुतेसिया 8 बजे वैद्यबा प्रदर्शन जुइको जुला छिक्पे सकले छाया सोजा सरका इनाप नया ज्याजोले छाया दिल ई बिया दिल छिटा एको सुबाडु नापन्थो आवैगो वैशाख 30 गते प्रदर्शन जुइटेंगो वैद्यबा संकीपाना बालामा दैको बिन्तु नानन्दु कसा छिक्पिन्त न आपला आपा सुबा होला थन्तक वया छिक्पिनी नापन्छना छटनिता नुगा कन्दत नाप वैद्यबाई विषय न छटनिता छिक्तन छिक्पिन्त कनित त ओके नीति न छिक्पिन्त नापनाप भातगाउँ टेलिभिजन हलमे ठुया चमु सहायता न आपला आपा सुभादेशना चुना सुभादु छिटा सोक्नी भाजु मेजुपी छिकपिसा थौनिया नाहे दिल वैद्यबा संकीपाया निर्देशक नाप नेपाल भाषा एकाडेमी या व्यवस्थापक शान्तराज साक्य जोया गुन्नुगा स वेकयागो स छिकपिन्द गठेताल पक्कै न सल्लाह सुझाव ब्याधि धैगु भलासा कया चना हाकन मेगु वाले मेम हने बहम व्यक्ति या गुन्नुगा स छिकपिनिगु दथि वेगु कुताजी मेगु वा तकया नीति जितना बायावनीगु उजा ब्याधि स थौ या त बा सुबा